روژ باش و دم باش و دم خوش فعجانیم گو برا جودا یک چه ببه و از دست که روژا و باش روژا و گش روژا و خوش روژا و همیم بخیر به نکم گل کس دبیجنا قی هرتم همان قی دوباره دبه لین نخیر از هرتم همان هوا که جنه و بدنگ دکم برنامه ای روز به سپانسوریا سر رنتکیر دست پید که جبو کریکرنا عربیم جور به جور به دلک راحت هندکارن سر رنتکیر هلبجیرن بله از مزگین خان دیسا و دیسا و دیسا به دنگ خواه به رنگ خواه و به همی انرژی خواه لهمبر ومه زیرو بچکی شستم چمکی دنیا گله کی گرمه یا از نویرم گازنی خوشیش گرمه بکم چمکی استم دبیجم که از سرمای حزنان کم چقا گرم بجی از کارم تحملی گرمه بکم لی گرمه از انسانم یعنی دبکو از ایسیانی جی بکم از عاجزی جی بکم بلی راستش هاوینی حزم گر بیجن هاوین آن زوستان تقاز بیجمه هاوین او قص یعنی اللي گرمه جی لو ما از عاجزی جی بکم بهلن یعنی ما في من هید به کده دیروک 16 پوشبره روژا یکشنبه سال 2024 چیروکامه ایروژ جگوتنا کوچکگو نزانه برایه گرانتینه کریه خواه جارنان تماهیت تشتکی خسارک جبهایی وی تشتی گرانتر دده مروف دبیجن روژک جروجان زلامک دولمند و چکوس هبو خودیه کریم پزان بو زوستانه که برف پرباری پسکتن گومان قیمه زلامی چکوز و دولمند لی نهاد کو شوانه کی بگره آن چند کوچکان خودی بکه دا کو گر نیزی گومان نبن دما کو دبو شو بخواه و کوچکان دردکت سری بانی و درهی شوه که دویان بوی رنگی دوام کر پشتر گرین پیر و خودی جربه فهم کرن کو اف دنگ ندنگ کوچکانه دنگ مروانه شوه که رفه گر ایریشانین گوماوی کسی دولمند و چکوز پس زکتنی جی جبر دستین گرین ها رو برچی خلاص نبون بتن ازلام جانی خوشناف درانین وان گران هار خلاص کر دما کو گندیان سدما و بوبلات جوی پرس کر زلام دولمند و چکوز کوچکین خوین تنی تاوانبار کرن بله خلکت زانی کول شونا کوچکیان بخود ریه جوی را گوتن کوچکی کو نزانه بریه گرانتینه کریه خواه یا ایمانا من جی انسانی چکوز چابرچی داره لگور نرینا من یعنی هبه بخواه تشکره جبو چه بتشیری او کسین که مالی وان هیه و ناخون و خوژه محروم دهیلن یا تبم رسب دسب تاتی چه دنیه yani tiştek u dilete çut tu naxuy tiştek u dilete xwast tu nekî ciyê ku xweş û wekî ku şwa dinya el digerdûnê dinya yani hinek ciyane weke bihuştêne yani ew ciya tu ji dîtina wan mehrûm bimînî ku derfeta te hebe û tu ew derfeta bikar neyne ama bira ew hebûn tu nebûn ve çêtir e belê ام در باسی به شاخویان ناوروکان ببن چند پیش نیاز دسر هینک بون و خواه پاراستناج گرماهیه لگوری باندورین گوهرین آف هوایا گردونی و پیش بینیان هوای ینهی هیوین سر گرماهی هاوینه جبو سال 2024 دست نشان دکن کو و پرگرم به مدلین آف هوایی پیش بینی دکن کو جبر باندورا زیده بونا گازا سرایه ده گلک هرمین جیهان گرماهی زیده ببه ته پایین کو گرماهی ده جن نورمین دمسالی در باز ببه به تایبت
گهتین هرمین وکن هرما دریای سپی اوروپای باشور روشلاتا ناوین و باکور آفریقای اف زیده بونا گرماهی دکار زخته لمرووین چاندنی چافکانین آوی و خرچکرنا انرژی بکه گرمه و گرمه یا ام شوتین پرتین کلیان حلیان وككم قلت از نكار منويرم غازني خوش گرما بكم انا قالك هوالي من و اف هفوكي من سكرين شات بكن و قايدا اكراني بكن و جمر بشينا بيجن مزگين خانم چي بو تدگو از دیگه براخز بشوتم و نزانم چي اجي انسانم يعني اجي انسانم تمام هاوين خوشجل گرزبستاني بهار پرخوشه چه علاقه نزا او ستران adı biramın neyse yani hevanno ez insanım demek bu germahi mici aciz bike ya dise am kesin demirdi ne halime başa evin kaze li Kızıltepe Koser خودت تعالى دريه دوجه هي سرسري وان بكريه قيوانه حنك نحن قيوانه حنك هاديكم قصري جدلو جان ورحيمنه ام جوانج حزديكن و جبر درباسی ناوروکا پیش دبم چکرنا سیگورتای چما گرینگه بگومان مترسین جور بجور و روشن نچوره کری ین کو ام دکارن سرانسر جیان خود پیر روبرو ببن دکارن مجهل آبوری و تنگاو بکن و پیش رو جامعه تاری بکن tam دوی درده سیگورته دابین کرنا اولهی آمه درایی و پاراستن الهمبر روشن ندیارده رول گرینگ دلیزه سیگورتای وسایت سیگورتای آگری سیگورتای کارسازی و گلک جلبین سیگورتای یندن جبو برگری الهمبر روشن ندیار و میسوگر کرنا اولهی آمه دارایی تینه چکرن جبر وی که چما دوی ام خودی سیگورته بن yani جبو پیش روزه که به اوله سیگورته این خود تقز آوا بکن yani که در فتامان هبه برا تقز آوا بکن چمکی ام زن پیشیامه چهیه و که چل بندامه Tekili adına bera teknoloji u heste insanande. Teknoloji her var cihan namede guhartine şoreşgerane kiriye. Gellek nubun ji smartphone'an bigire hatta medya ecvaki jijiraya çekiri hatta rastiya rezbari jiyanamaya rojane heysantir giriye u raghandiname ve guhrandiye. Ligredan amaya kura bi teknolojiyle çava bandor el hesten mirovandike em çava dikarin serdama dijitalde empatiye biparezin liver çend xalheneku divê mirov li ber siva wan pirsa bigere. Ya teknoloji bu jiyan bixwe em yek roj bê cêran bimînin yan jiyan dikede ji bo me carna ez havîna dirim gundême jiyan tenab serê xwe ne ji me pê vekes tune yanî havîna ez bawerim ji ber avdaniya erd merdan ji saetekê heta saetekê her roj cêranê qut dikin ya ez wê kelkê dibêjim hey jiyan dikede her tişt dikede ay çiqo tiştekene xweş bide ma cêran tê weke ku cejnê em hemî baz didin hêlekê ya cêran teknolojî ev tiştana hayatım bi rastî yani velhasıl bê teknolojî nabe em divê serdemê de bixwazin jî em nikarin bikin Sterka müzika Kurdî hani moştehadê kî ye hani müştehadê stranbej û bestekareke Îranî Kurdî û yek ji rûyên nûjen ên müzîka Kurdî ye müştehadî misyona danasîna müzîka Kurdî di kada navnetewiya de girtiye ser milê xwe û bi têkelkirina awazên kevneşopiyên Kurdî bi hemanên müzîka nûjen re şêwazek bê hempa efirandiye müştehedî hem bi deng hem jî bi performansên xwe ên sahneyê guhdarên xwe matmayî dihêle yek ji nûnerên nifşên nû ye müzîka Kurdî ye Ya bi taybet jî strana wê ya gulbarîn gelek xweş e. Yê guhdar nekiribin bira teqez biçin û li gulbarîn guhdar bikin. Belê em bi sponsoriya serê Rentekêr hatin dawiya bernameya xwe. Me dîsa demek xweş, geş û bi coş derbas kir. وەکە کو هیچ زان ئیرۆ جێژنا قوربانێژی ئەس لەڤەر جێژنا قوربانێ لە هەمی مسلمانان برا پیرۆز بێ لەڤەر بمبارک بێ
هیوی دکم کو ایده که بکیف بخوشی بدلسوزی بدلك راحت در باس بکن تبلی مالباتین خو هوالین خو و حسکرین خو تقز هر سبه ما ججنا قربان نیده آجی ججنیدن ده ما هر سبه ده ما چاوی خوبت کر یکم مدچو دستی باوی خو ماچی دکر ما ججناوی پیروز دکر جبوی گلک گرینگ بو افتشت yani دخواست کو ev kevne şop yani ev adetan timutum bedome minak sbe taşte nay xwarin ve şiva cejne şiva idiye be xwarin em me nedixwast yani me şiyar dibu ku dilê me nediçû em bixwin lê bavê me gelek li hember ve yekê disekinî digo na digo ev kevne şopîk me ya Kurdayê divê neyê xera kirin divê ji carna me taştiyan normal bixwara bi merdiğeydî digo hûn adetê xera dikin digo yani usul çibe bu şekli digo mere bu şekli zane ku cejin cejne divê dema hûn wilo dikin cejnê dikin tişteke ji rêzê bi rastî ev bu xoşiya min jî diçû yani bavê me dema servan kevne şopiya disekînî û hişyarî didame erê her çi xwaz kêm zêde me bi cîbaniya neaniya ew netêde lê bi xoşiya min diçû bi rastî ez xwe bi xwe jî difikirim ger pêşe rojê de jî malbata xwe ava bikim ez jî zê servana bisekirim çimkî bi rastî jî tiştê ku netewekê û kevne şopîne yani tiştê ku netewekê hebûna wan zindî dike yani û di domîn ev kevne şopiyên me ne û divê em li ser wan bisekinin welhasıl cejna we hemiyan pîroz û bixêr be estêm destê mezinan û çavên piçûkan her xweş û şaw û bextewar derbas bikin bimînin di xweşiyê de bi xatirê we